Ajde jebote, Leka Augusta, ti njega, aj sad ćemo o njemu 5-6 minuta o tom degeneriku i da završimo s tim temama. Evo, koliko je ovo, 1400. Ne. Nije. Ja, ovo je Ramo sutra. Aj, šerujte još malo live da krenemo. Kure, pozdrav. Barak. Barski šejk, Crna Gora, volite Fačko. Ide Ramo od juče, ide. Ajmo, evo, 1500, ajmo još, evo. U 9:25 krećemo. Ajde, ide. Ajmo svi opet šerovat live da se ne moram vraćat. Ljubi vas Fačko. Ide Tvorza, ide. Ko nam je čelo nas, pa ovo vam je onaj Đudaš, onaj Ibro Miladin, Tito i Dino klan, ovo, znaš, kad nije ovo presadio bradu, znaš, ne mre njemu, on je čosav, znaš. On je čosav. ZGB, pozdrav, hvala brate. A gadan, jerane, kakav more biti zlikovac, ne gadan. Kakav zlikovac, to Allah dadne tako u čehru da je gadan. Šta će biti? Ide No Face, ide pozdrav za Belgiju, ide. Vizantija, Lukavce uz Faču. Pozdrav, ljubi vas Fačko, ide Rajvosa, ide Adnan. Ma ružan kolopo, vala, pa nije mu nikad niko, ja ne znam kako mi žena pičke dala, mater, on je bavo u gusu svoju. Selan Damir jeste bio u FUP-u, zaposlio ga, Čampara ga zaposlio u MUP i onda tamo ne znam koliko ima ti u FUP-u, mrzli ga sve jedan, eto da znate. I onda ga Memija poslao kod Tita i Dine gore da, znaš, ide. Večera će biti dobra presica, ajde, evo ima 1500, ide 1500, evo ga. Hajde da krenemo. More, 1500, Barbie, ljubite Fačko, Zizi, ide. Evo povodom ovih slučajeva pa da se oglasim sad i do sudnjeg dana. Sad ću se pomenuti ove Leke, Degene i ostale te degenčine, razumijete, da znate, a to samo iz razloga zato što je ovo vezano za sve ovo što se dešava. Vi ste ovdje informisani, pratite mene dugo, vidjeli ste sve što se dešava ovdje, da, kako vam to najbliže približio. Vidjeli ste u dopisu tužiteljstva, kad su oni to htjeli svest na grane, da je rasprava između dva Degena, Suleta ovoga što su pucali na mene, koji je Ibro nagovorio, sad se dešava novi Degen, a to je ovaj Leka, znaš, kojeg ja nikad u životu vidio nisam, znam ko je, ništa najnebitniji Degen što postoji. Znači, nebitan da ne mora biti nebitniji. I sada ono došlo, znaš, on traži, mislim, ja svaki dan djece, evo večera ću vam opet sliku iz Starog grada objaviti. Ne mogu samo sam se obratio javnosti da znate na koji način ti zlikovci poput Ibri, znači u ovo je upetljano sve, znaš, a
ovaj degenerik to ne zna, znaš, jer je on odgojen da bude manipulisan, da ga pošalju u zatvor, jer je to degenčina, ne možeš ti degenčine objasniti. Kako se čovjek neko svađat s nekim kad ima 22-3 godine manje godina, ja te pola ne poznajem, ja te ne znam, ni ti imaš sa mnom problem, degenu jedan, ti došao, ti, pa ja da se bojim, ja pobjegu odavde, ja se s državom posvađao s najvećom mafijom svjetskom, ti mi bitan, bez ti nebitan, a to što te šalju, to što te hajcaju, to je tvoja stvar, degeneriku jedan, jer si degenerik. Razumijete ljudi, to ću da vam objasnim, jer se ne bi na tog degena ja oglašavao nikako, znači nikako, jer ovi hoće da se smiju, hoće Gaši, Keljemendi, svi Rame, Dine Konaković, onda ti gurnu degena, znaš, on traži nakav problem, šta ću ti imat sa mnom problem, ja te ne znam, kad nekoga prozivaš, šta ću ja tebe prozivati, ja te ne znam. Ja koliko znam je vi ljudi onda si ti prozivao, mrskom te bilo, onako rekao da si degen, ko štrican kažem, da si degen, štaš bit nek degen, šta more bit nek degen, ću ti da se svađam, kojim povodom da se ti svađaš, jer ja znam odakle to datira, jer te ovaj degenerikova iz mojih leđa manipuliše, jer je ovaj degenerik dobar s ovim drugim degenerikom koji je u zatvoru, sad što su pucali na mene ovaj Mujca, i on su ga, degen pod uslovnom i pušten. Znači, ide strašna spletka, samo što ja imam i na to odgovor. Pa mene 20 ljudi nazvalo kao fađo, hajmo kada mu jebemo mrtve, ma ja s njim nemam ništa, što ću mu ja jebavat mrtve, nek mu jebavaju, komu treba jebavat, mene on ne interesuje. Tako da hoću da vas uputim šta država radi, na koji način, kako se spletkari, jer hoće da se ugasi ova presca, da se ja pošaljem u zatvor, jer on meni može kurac pušiti, šta će on, nebitan dečko, ba nebitan, uđem u 150 ljudi, od 150 ljudi 130 mu jebu sve tamo što ima. Ali žaba kad možeš takvom degenu i zaprat mozak, razumiješ? I onda to hoće da iskoriste ovi Ala Naser Orić i ovi da se smiju. Nećete se smijati, razumijete? Znaš, nećete se smijati jer je fačo puno inteligentniji od vas, mrtve vam jebem, znaš. Jer je ovo interes svima, to isto kad Ronaldo dođe u Semzovac i da igra lopte sa Semzovcem. Šta more Ronaldo tu dobiti? More da mu neko slomi nogu, eto, to more dobiti. To se ovdje radi da znate. To vam je ona priča, tužiteljstvo što je dalo saopštenje za ova dva degena da su ušli i raspravljali sa mnom. Da imaju svjedoci da se vidi kamere, sve da nisu. Da oni svedu na to da smo mi u raspravi nakoj, nikak. To vam je sad ovaj slučaj sa ovim degenerikom. Degenerike i niko od policije ne poduzima ništa, degen izašao na onaj, kako zove, na uslovno i to ga pustili, planski ga pustili. Ovo je sve plan, ljudi. Hoću vas uputim šta se radi ovdje. Znaš, zamislite kad bi se ja svađao sa svakim degenom, kupali 1000 lajvo, 1000 ovih folvera i dođe ovdje, pa ja ratujem sa što se kaže, zemaljskom kuglom, a on mi gure ovoga degenerika. Ja ga ne znam, ljudi. Možete li shvatiti da ja ovoga čovjeka ne znam, nikad ga vidio, čuo nešto da je na curu izmlatio, to je sve u životu njegov CV što ja znam. Djece mi moje, nikad ga vidio u životu nisam. Znaš. Ba ide balans, ide. On treba da traži sebi svoj kadar, bolan tamo da svađa te tamo što trađa po zatvorima i ovi one. Tako da znate i da ovo tužiteljstvo i sudstvo zna ovom prilikom da ja protiv ovoga degena nemam ništa, me taj degen interesuje. Nikako, ni u crnom slu. Pa čovjek ne vidi se da je u pogledu, da je devijantan i treba da ide da se liječi, bolan. Ovo je sve, znači, evo ima vas ovdje 1800 i ovo snimite da ljudi to vide i da znaju o čemu se ovdje radi. To je znači, kako zove, taka manipulacija na državnom nivou da se gura kroz ljude. To ide ovako, znaš, od ovoga do ovoga, iza ovoga stoji ovaj degenerik. Eto. I to vam je, pa jača tu ima, pa znam ja sve, nisam ja frajer, znaš. Samo što taj degen je trebao shvatiti da neko manipuliše, ali ne mogu ja učiti, nisam mu ja tata i mama, to ga treba neko naučiti, ne mogu ja učiti.
čuj izjave, kaže njega da neko ne spominje. Ko te spominje, budalo, mene stid da te spomenem, djecu ne vidi očima, stid me da te spomenem. Šta ću te spomenuti? Zašto? Ko stid da te ja spomenem? Budalašu, jedan, bolesni. Znaš, ali to tako ide, znaš, to tako ide. I onda ti gurnu ovakvog debilka, razumiješ, i onda ti, onda dođe kad ti nešto uradiš u samoodbrani, naravno, onda dođu degeni i smije se. Ovi svi što sam ja ispričao, o njima istine, ovo, ono, i oni uživaju. Nećete, mrtve vam jebem. Ma fačo, ba 1000 varijanti. Ne možete se skirat vi. 1000 varijanti fača za vas ima, mrtve vam jebem. Pa znam, Jerane, znam ja da sam iznad njih, zato hoću da ti kažem, ovo gure da javnost bude upoznata. Isti, kako se to kaže, ista režija ko što se desilo u Evropi, ista identična djece. Pa vi zaključite, zamislite čovjeka ne znaš, nisi ga kad spomenuo, a on te spominje tamo i onda folk kaže, on mene spominje, to ću ja tebe ba spominjati degenu jedan, ti si meni nebitan, ja ništa zna, ja ne bi kafu popio s tobom, bolan. Ne bi ništa u životu da te znam u životu. Razumijete? I onda ti natovare ove, a to sve radi se planski. Ali, pošto je fač, opet i sam protiv sviju ima konja za zatrke, vjerujte mi. Jel bogat Amir baš fač, jel? A, ne mogu da vjerujem. Ide Ibra Mlad. Toliko, to sam kako zove, htio nek dance gurne skiju, može, BG omladna, može. Ne znam, to ćemo saznat. To je sve što sam imao reći, kako zove, sad ide presica, kako zove, moram ovo, nisam jučer znao šta se dešava, ovom prilikom. Evo da čestitam košarkašima Bosne i Hercegovine, nisam uopšte znao šta je. Svaka čast na pobjedi, ovo je za pohvalu. I uvijek su košarkaši imali su to nešto. Dok kod ovih degena, fudbalera, to nema. Ljubim vas, Fačko. Dan državnosti ne mogu da čestitam, to bi bilo mimo mojih rezona, principa, svega. Jebem vam djecu, mrtve, jebem vam pokoljenje. Ne postoji dan državnosti, jer je dan državnosti kako zove, najveća izdaja, prevara, i tako da to ne mogu da čestitam. Ne znam šta da čestitam, na korupciji, na ovom jadu i čemeru od zemlje, o ovoj bolesti. Ne znam, sve najgore što postoji da ja sada čestitam nekom dan državnosti. Meni nije nikakav dan državnosti, ovo samo mogu nazvat danom prevare i to je to, eto. Pa ja, Hana čestitla, pa to su ti licemjer, znaš, Hana Kurvetna, svi oni čestitaju dan državnosti, žive u Zagrebu, Džeko reklamira kod Starog mosta, fol, naš kafu, šta je s onom svojom kurvom, i onda naš ode živi u Hrvatskoj, znaš, sve pare od nje tamo uredno živi, a ovdje fol reklamira. Dan plaća, bravo, ovo je dan plaća, gdje ljudi ubijaju se, umiru od gladi, najveću nepravdu dostigla, ovaj stepen nepravde nikad nije viđen u istoriji svijeta. Eto, u istoriji garantujem nikad nigdje. Mi kažemo Ruanda, oni imaju projekte za dan prevare, jest. Dan zlatnih kašika, bravo, pa evo ljudi sami to pišu. To je to je već cirkuzanje i licemjerstvo i izdaja principa da izađeš ovdje i kažeš dan državnosti, nije ovo dan državnosti, ovo je jedno licemjerstvo gdje banda, gdje Ramo Isak ukrade 14 miliona i proda firmu roci svojoj, znaš, i niko ne vodi postupak, ne vodi niko ništa,
Ali to su planovi, naravno, to su planovi. Gdje ono? Evo, ovo je dan državnosti. Nikad niko se nije borio, ni Srbi, ni Hrvati, ni muslimani za ovo. Eto, u tome mi živimo. Eto, obiju, vid reklame, dva momčića spavaju, kurac se ne vidi dole jer je ušao u šubu. Ovo je Feđa i Maja. Evo, ako je ovo dan državnosti, ja to ne pikam. Volim i ja vas, Maja, nije meni dan državnosti, Dino Konaković, Forto, Peđa Kojević, Nikšić, Bakir Izetbegović, to su ljudi koji su napravili genocid ovdje, otjerali normalne ljude, pobili ljude, njegov otac ubio, 100 puta ponovim, doveli Ramu Isaka, jednog devijantnog degena koji učestvuje u planu, evo lično učestvuje u mom ubistvu, djecu ne vidi očima, odgovorno tvrdim. Šta znači izjava da je on zatvoren, ne bi bila pucnjava u Europi. Ovaj degen, da ga opet spomenem, pušten i on ima neki problem s mnom, ja ga ne znam. Znači, jaščare i sve sam povezao i još sam neke stvari dobio informacije, gurnuli ga, znaš, da ne bi tu bilo država, ovi, oni, evo, dadnuti ovoga degena. Eto. Alma Brković, Alma, jebem te u šupak, ide Zenca. Ide. Tako je, Hari, volite brat tvoj. Jebeš državu gdje se pederi štiti, a borci batinjaju. I to mi državi. Ti zamisli kakav moraš biti licemjer i jad i bjednik da dođeš ovdje, napišeš dan državnosti, sretan dan državnosti. Jebem vam majku, mrtvu, licemjernu, bijeda, ti izraziš ti nešto. Koja državnost, koja državnost? Ne postoji ti država, ne postoji ti sistem, ne postoji zakon, ne postoji, imate ovaj najnakaradniji sistem koji je ikad viđen u istoriji svijeta. Javno ubijanje ljudi, javno, sve javno, ovo je sve javno ljudi, ovo što se dešava sve je javno. Evo za ovog degena Lekića, pa to je nemoguće, pustili ga iz zatvora na uslovno, on fol nekog traži. Pa ja sam prvo transparentan za nađe svaki dan u gradu, djece mi moje, svaki božji dan. Znaš, ali to je ono što oni, kako vam to objasnio? Mislim, objasnio sam, ne mogu da ponavljam. Sve se ovdje vidi, i zato sam i održao u presicu da skrenem ljudima, jer ne možeš se boriti, evo ti se sad boriš s ovim degenima, ja imam sve činjenice, sve indicije, sve što postoji, ova dva degena što su pucali na mene, niti imaju veze sa mnom, ništa, djece mi moje. Slučajno su tjelohranitelji od Ajdina Brkovića, slučajno su hodaju i ujedno tjelohranitelji od ovoga Ibre Miladna, znaš, sve to slučajno, znaš, ja sve imam, sve što postoji, znaš, pa ima slučajno tužiteljstvo dalo u saopštenju da smo mi imali neki kako zove, bliski susret, pa smo imali raspravu, pa ovo, sve slučajno, pa nisam glup čovjek, bolan. Pa ja sve to vidim i ovaj narod vidi. Svi imaju kamere, ne može ovo fačo slagati, evo dođe fačo, slaže, uzmu se kamere i evo, pokrivena Evropa isto ko u Londonu, svaki pedalj Evrope je pokriven, evo dođu i kažu, evo rasprava fačo laži. Ne mogu to donijeti jer nije bilo rasprave, pucali odmah na mene. Razumijete? Znači ja vam govorim istinu, ja i da hoću da slažem ne mogu slagati. Evo, i da hoću da slažem ne mogu slagati. Policija uhapsila bijednike, našla im pištolje, sve na licu mjesta, pucali na policiju, sve se ja s ovim borim, a sve imam dokaze protiv ovih ljudi. Sve dokaze. Zamislite sad kad bi ja, ovi degena Lekića, ima i hiljade da upali svaki live i da kaj, joj, fače, razumijete? A to oni rade. Pa valja se tu borat s tim degenčinama, razumiješ?
A nebitni, nije meni ću ja se braniti ne postoji od onoga što spava na ulici, ako nešto. Pa naravno se braniti, ali to oni rade i onda naprave sukob, jer ovo nije sukob, ja s ovim degenom nemam nikakav ljudi sukob, nikakav, ne znam ga, ne poznajem ga. Vidjeli ste, počeo prvi da dira, ja ga jednom iskulirao, jer je nebitan, i onda mu jednom odgovorio da je Kerčina, mu jebijem familiju, to je sve. Ne možeš ti kad je to degen, znaš, degen, možeš tako degena nagovoriti, eto. Ali eto, ajde, vidit ćemo sve. Pa naravno, o tome, zamislite vi kakav ja teret na svojoj glavi nosim. Zamislite vi te terete, protiv čitave države još, onda ti oni još pletkare s ovim. Ide, Bojko, Tobi, ide. Pa naravno, Jarane, Mekica, pa naravno ću. Evo, vidi. Evo. Sve ovo narod gleda, ovu režiju, narod gleda jad i čemir. Evo, sve ovo najniži nivo ove predstave, jadne, bijedne, evo vidite. Čovjeku dodjelo da više bude kolut naprijed, kolut nazad, sad hoće političke nauke. On davo ispite, nije se ni upisao na fakultet. Pa to nema na svijetu, djece mi moji, pa to je nemoguće. Evo i na YouTube gleda preko 500 ljudi, evo ovdje 2000, ba ide. To oni hoće da ugase, ljudi, zato vam ja ovo sve pričam. Ovdje hoće da se ugasi presca, razumijete? Ne mogu me ufat na kriminal, ne mogu na ovo, ne mogu na ono. Onda ti guraju degene. Znaš, Almire, Ljubi, Fačko. Pa ne možemo mi pričati kolut naprijed, ovo je nemoguće. Pa naravno da i Jasmine boli istina, kako neće boliti istina. Dženane, Ljubi, Fačko, Saraj Beg, ljubim vas, sultani moji, pozdrav svima, volim vas smrtno, bolesno, evo 1700 ljudi je tu, ma ide, Jerane, ide. Ma ja i ovo je diploma, znaš, i ovo će biti HU diploma. Šta vam je ljudi spletkaroš, čovjek povezan s najgorim klanom na svijetu, bolan, šta je vama sve dokazano, bolan, šta ovdje sve više ima raspravljati? Pa nije stavio čovjeka koji je zaposlio svog, što sam vam rekao da se ide u zatvor, da se kontroliše, komisije, ovo ono, pa to je nemoguće, pa evo i ovog degenčinovog Aleku pušten, ima 2 godine robije, on fol naš, pod uslovom on fol nekog traži, pa to je sve plan. Zato što postoji direktor Ramin Sin, zato što je ovo sve nakaradno i sada zamislite atmosfere vi u gradu, u atmosfere gdje ljudi očekuju nakav da izgine 10 ljudi, 20, razumijete li? To su bolan debili, to su degeni i sve to policija gleda. Sve to policija gleda, ova država. Sve. Ko je poginuo, Ante? Jel to foliraš ili... Koji je Luka? Pa ne ovako, ovo je stanje hausa, evo kad dođe jedan degenerik i on fol traži nekoga, razumiješ, on priča po lajvama, njega neko drži za ozbiljno, neku budalu, jednu umno poremećenu, razumijete? Može, ide Eldin, pozdrav za Eldina, ljubi ga Fačko, ide balkanski rad. Pa policija ne postoji ništa, ne postoji ljudi, ba ne postoji. Aleka, ide. Ti kinjo, jebem ti mrtve, ljubite, Fačka tvoj. Pa evo ovo gledate, gledate ovu predstavu, zamislite ove predstave, vidite jednog degenerka koji ima lažnu diplomu, DIF-ovu, on političke nauke. Ja ne znam što je, kako su ovo predstave, ima li iko da stane u ovoj državi da kaže stanite više dosta ljudi, napravili smo komediju najgoru koji postoji, napravili smo anarhiju, Nero, ljubite Fačko, napravili smo anarhiju, aj ugasite kinja, ona kako se zove, napravili smo anarhiju goru
koja nije viđena. Ovo je anarhija, ovo je više došlo bolan da se ubijaju ljudi po ulici, sve imaju dokaz, to je nemoguće. To je nemoguće, to ljudi gledaju, vide ovo sve, i niko na ovo ne reaguje. Ako vam TikTok, onaj kako zove, diktira onaj život u gradu, vi ste bolesti, vi ste ludi bolan. Jedan vepar, ovaj Degen Leka, to su bolan ljudi degenerici koji ovdje uništavaju življenjem, kunim vam, zamislite, hoće da ugase Presicu, Fačku i priča istinu, a ovi su vamo dobri, niko neće da ugasi Keljemendija, ovoga vepra, ovoga degenerka Leku, sve ovo vamo, zamislite koliko se to je vidljivo, to sve vi vidite, evo ja vam sad ovo pričam samo da vidite, da ne bude sutra, razumiješ ovo ono, ja vam zato iz ovih razloga, jer to je nemoguće šta radi. Materim usta jebem. Evo pogledajte, kriminal na dijelu, bolan, kriminal na dijelu kriminal koji vi svi gledate, na dijelu kriminal. Evo ove kurve, evo, da li ide Burzić, sve sakrivala dokaze, žena zlikovac, Bog te vidio, zlikovac ne može biti veći zlikovac. Ja to znam, znaju to i u sudu, i u tužiteljstvu, i svugdje to znaju. A džaba, i ovo traje 20 godina i kako da bude red bolan, dok ne dođe policija ozbiljna, dok ne dođe tužioci ozbiljni. Ne može ovo, jednostavno ne može. Ma znam, Davore, žele da te likvidiraju, budi mudriji od njih, čuvaj nam se, molim te, pametniji si od ti. Pa naravno sam pametniji, zato ovo i pričam. Zato što sam ja pametniji od njih, bolan. Nisam ja budala, zamislite dođe vam čovjek, fol, ima s vama problem, ti ga ne znaš, život nikad ga vidio nisi, ne znaš ništa. Razumijete? Dadnu mu gasa, obećaju nešto, ovo, ono, možda i smanjenje kazne, Bog ga pita, to su degenerici, razumiješ? Slučaj Memić, pa evo vidite licemjerstvo slučaja Memić, ja vam o tome pričam, čovjek ne pravi proteste zato što je na vlasti onaj kako zove trojka, a oni iskoristili njegovo ubistvo i glasače i ništa nisu radili, eto to je takav degenerk. Pričali smo o tome, možemo pričati, pa znam Harko Halčo, znam da su oni poslali, ne vezujući. Pa bravo, aj Željo, dobili izbore na tom slučaju. Znam ja da su dobili izbore. Na tom slučaju izbore, znam. Osmane, pozdrav. Trebaš mi, ljubi fačko, nature, ljubi fačko. Evo meni se javilo djece mi moje, da Bog da poginu 20 ljudi da mu jebu. Ja kao čemu pričati ljudi, bo što me interesuje ta degenčina za ovoga Leku? Što me interesuje taj degen, bolan, niti ga znam, niti poznajem, nek se ide svađa sam sa sobom, debil, razumiješ? Jan, hvala brate, ljubite fačko, evo kaže ja prvi, ma znam, jer djece mi više od 20 ljudi mi se javilo, Allaha mi. Jer ovdje ljudi mene vole, ba za razliku od ovih degena, njemu dođe tamo 150-200 ljudi, uđe mu tamo i 180 mu jebu sve što ima, razumiješ, ali to je degen, džaba, ne možeš ti... A, da nije, ba vidim ja šta je, bolan. Joj, Obija. Joj, kad sam vidio reklamu za Obi. To je kraj svijeta. Djece mi moje, kraj svijeta. Kraj svijeta, djece mi moje.
Ide, maške, ide, ljubi vas Fačko. Ante, ljubite Fačko, stvarnost, realnost, ma užas, bulan. Pa ja, Kajmakovićka i Čavka, pričao sam. Europol je našao dokaze sve sa bliskom vezom s mafijašma, narkodilerima i ništa. Ništa ova država. Pričao sam i za Memiju. Sve je to klan, kum od Dine. I sad je ovdje dozvoljeno da se ubija javno. Se javno ubija. FBI ideja, došli ovdje, donijeli sve dokaze, oni ga izveli, ovi bijednici, korumpirani, izveli ga bez lisica i pustili ga za dan. Pa je, Sky aplikacije, droga, nikom nije dignuta optužnica, samo Densu, što je pitao Osmicu, može li se Dragana vrat na posao. Niti je imao, niti je službenik, nikoji kurac, ali jako se uništa, ovako hoće da unište i grad, i ljude, i sve što ima imalo kičme. Evo da je pred vašim očima, zato vam pričam. Pa i Tuzlanski kanton, evo pišu ljudi, Tuzlanski kanton je gori, pa i ja, Zenički, Tuzlanski, gdje god federacija, to je da te mozak zaboli. Evo, kaže, u kafiću 20 ljudi čeka presicu, samo jako, ljubim vas, Fačko, pozdrav, ljubim vas, sultani moji, ne mogu on zaustaviti, presicu nema zemaljske sile. Ide kaza, ma kurva hota, pa žena s neuropsijatrije imaju papiri, radi u kantonu. Stvarnost, realnost, ljubite Fačko. Evo, Raš, ti si pečna stijena, čelik rant, ljubite Fačko. Evo, pričam za hotu. Jebem ti djecu, ljubite Fačko. A pjandura, znam da je pjandura. Djece mi pjandura, ona što more popit galon rakije, evo ova kurva. Galon rakije. I ona je onaj sudinca, ona je bila glavni tužitelj. Dalida Burzić. Pa stvarnost, realnost, bo ja sam i oprezan čovjek i pametan, pa nisam ja bolan. Pa znam ja, pa zato vam ovo sve govorim čuj, pa vidim ja u kojem smjeru ovo ide, jer od ovoga ti ne možeš se odbraniti, znaš, dođu 100 degena, naklate na vrat, znaš, upali 1000 ovi folvera i dođe i onda ti moraš, već ovo sam prvi i zadnji put se oglasio po pitanju ovog degena. Evo, obavijestio sve i policije i ove, eto, čuo nekog traži, ja te ne znam, Božji čovječe. Idi se sam sa sobom bi. Ja si nebitan degenu. Armine, pozdrav. Pa šta ću Neno ima, znam ja to. Ide. Ma naravno taka, bolanču, pa ja sam transparent, pa ja kad bi se povukao ikom na svijetu, ja poginuo, djece, umru odmah, ja ne mogu s tim živjeti, bolan, samo što sam ja pametniji od njih, znaš. A kad dođe dotle, vjerujte mi, znaš šta je fačo, što ovdje policija i sistem pravi masakr, razumiješ, pravi masakr. Da, ljubite Fačko. Kad ja da se bojim nekog, da bi ja radio ovo, ko ja blud, ja bolestan, ja eto ja nakon, pa ja dirno vrh svjetske mafije, mene daleka jedan interes, ja nešto da to spomenem, ja to ne popio kafe, nikad to nisam vidio u životu, niti znam ko je, ništa. Ide, Kristijan, ide. Već moraš s ovim nosiš se sa pravosuđem, s policijom, s tužiocima, sa nepravdom, sa svim ovim, sa narkomafijašma i onda ti još gurno ovoga, znaš. O tome ja pričam.
Ide Vizantija, ide. Bo ja ovaj moj vid Vizantija, ovaj moj live ima smisao, da sam ja zakuo na pravdi Boga s nekim, na ove gluposti, da idem tamo prosjačiti koje oni gluposti pričat, pa da ja sad moram na nekog pucat, na ono, znaš šta, ja bi umro, ja ne znam kako bi. Ovo bolan, ovo moje ima težinu bolan. Ovo je čitav moj život iza ovoga. Čitav moj život koji sam živio. A ja to ne pokazujem da je 1000. put kažem na TikToku. Ja sam to radio i 2001. i 2005. i 2007. i 2009. i non stop kroz novine, kroz pucnjave svoje, kroz ovo. Jer ovo je sve povezano 30 godina s narkodilerima šiptarskim, s onim, razumijete? Sve ovo povezano. Jel bio TikTok kad sam bio na federalnoj 60 minuta? Pa naježili se svi šta sam izjavio, od Rejsa i ovo tad. Naježila se država. Pa to je moj život, moji su drugovi poginuli za ovo, ubijeni. Niko to ne priča o tome. Iza ovoga stoje sve ovo što ja pričam povezano ovo što su ljudi ubijeni. Razumijete? O tome pričam. I ovo moje ima težinu da ne znam sutra šta bude, već neću ja na ovi nadasovi, znaš, da se gaši Keljemendi, Orići, Dine i ostala bagra smiju, razumiješ, da me skloni na taj način s jednim klošarom, narkomanom ili to. Razumijete? O tome vam pričam. Dario, ljubite fačko. Adnane, ajde, nije sad tema Ibraković, ide. Evo kaže Zele, ja se preselio faču u Lukavcu, bolje se živi, vjerujem. Pa vjerujem djecim, pa ja o tome pričam. Evo Zele, napiše ono što ja pričam. Što imam ja sam samo objektivan i realan čovjek. Albine, selam. Ja sam samo objektivan, ja nisam čovjek kontradiktoran, ja nisam kontraž da ja nekome nešto. Pa ljepše ljudi u Lukavci žive kulturniji, pristojniji nego ova bagra ovdje. Evo vidite što se dešava. Evo pogledajte vi ko ovdje sve jade rade i ovo uništavaju grad. Evo uzmite fino, pogledajte na TikTok odakle su ti ljudi i imena. I nemate ovdje 2 Srbina da su nakaradna. Imate 50 balija koji su nakaradni, kojima se ljudi ovdje ježe, povraćaju na njih. To Denis, ja ne razumijem, sad me zove Denis, zamislite vi budala, zamislite vi umobolnika, zamislite, a što te to moj Hadžifejzoviću, što te to toliko zabolilo istina? Ja ću tu istinu dokazati, nemojte Semira dovedem Jerane da ti to kaže, to zna grad bolan. Evo sad sam dobio informaciju od Denisa Stojnića da mu je poslao poruku Senad Hadžifejzović, da on stoji iza toga kao poslat će mu pismeno. Prvo ljudi da vam kažem ja, evo ako mene poznajete, ako imalo 2 godine ste ovdje, prvo vi znate da sam ja tog Denisa dirao. Dirao sam Denisa iz razloga zato što nisam tad u to doba znao i bilo mi je krivo jer se družio kumovo sa sa Elisom Keljemendijem. Ja Denisa znam 30 godina. I ti da to ali ja tad nisam znao to da je Osmica rekao neka ti ga blizu tu i te stvari. I vi ste vidjeli da sam ja dirao Denisa najstrašniji ga dirao.
Iz tog i tog razloga. Jer kad ti sjediš s narkodilerom, druži se, onda si i ti. Evo da ti kažem, razumiješ? A ja sam znao da nije, ali hoću da ti pokažem da ne sjediš sa njim. I onda kad smo se ja i Denis pomirili, hajde sad da ne ulazimo u to. Kako može Denis Stojnić da vodi ovu presicu? Ovu presicu ne može niko na svijetu da vodi. Ovu presicu su probali da unište na 1000 načina, da me korumpiraju, da me potkupe, da vako, da nako. Šta će Denis bolan? Šta će Denisov Denis? Ja ovdje ulažem svoj život, sve što imam u životu i da sada meni Denis, šta će Denis bolan? Ovo je moja presica. Moja presica. Vučko, Crna Gora. Evo, ja te gledam od prvog live-a, svaku noć sve istina što pričaš. Šta ima Denis sa presicom, ljudi dragi, ja ne razumijem. Senade, jebem ti djecu, evo, u svoje ime, bez Denisa, jebem ti mrtve, jebem ti tog sina, jebem ti sve što imaš mrtvo i živo. Ja stojim iza presice, to svi da znate. Nikakav Denis Stojnić, nikakav. A ko je stojao kad sam dirao Denisa, majku ti mrtvu, jebem usta? Ko je tad stojao? Pičkava, materna, umno, poremećena, puste čovjeka na miru. Ne date mu da ide da se bori, jedini naš MMA borac koji je najuspješniji, koji postoji, koji se borio s Velasquezom, koji se borio sa Štruveom, koji je došao do tih asocijacija, koji ja nešto nisam upućen, do vrha svijeta u tome. Čovjek koji je otvorio najbolje radnje koji su u ovom gradu jedina svjetlost. Puste čovjeka na miru, jebo vam pas mater usta. Pa jel ovaj grad neće da ima jednog Denisa, majku vam jebem, hoćete da imate ove leke, hače, ove degenerke, ove što su za duševne bolnice. Ste vi ludi ljudi više? Ima li iko u ovoj državi to da prepozna? Ja vas ne razumijem ljudi, evo ja vam odgovorno tvrdim i kunem se u svoju djecu da Denis nema nikakve veze sa presicom. Nikakve. Tad će on imat, Bože budala. Šta može Denis sad doći reći za nešto na presici? Šta će Denis reći? Šta što ja ne znam? Denis će nešto reći. Ja jesam dirao što je dirala Hota Denisa i pravila mu te spletke, pa da ti ja kažem Hota da si ti tu i da si bila, ja ću sve to dokazima, da se tijela vješati i da imaš papire na neuropsijatriji. Ima čovjek koji je snimljen, koji to priča. Eto, jebla ti mater usta i to sad Denis pravi. Pa boga mi ko mog Denisa dira ovdje, jebat ću mu ja mater, evo ovako djece me moje. Ja za Denisa hoću to uraditi. Jer Denis dođe, dobije on ga u kavezma u Amsterdamu i kaže ide fačko. Razumijete? To je moj drug i ja to hoću. A Denis da on sad ovdje, kakav presica bo? Čum pričate bo? Čum pričate, jer Denis bio 2009. 2007. godine kad sam ja na 60 minuta ovo pričao. Denis to pričao. Dajte, bolani ste budale, vi bolani ste normalni ljudi bolani. Što će Denis režirat presice? Zašto presice? Što ja prije nisam pričao da je Denisa, da Denis nešto će meni reći i ja hoću Denisa odbraniti. To ste vi ovdje i svjedoci. Pa naravno da je dokaz da me gledaju, narkomančina, naravno da gleda, pa je oglasila se i Lana, jebe mi je u pičku, što mene to boli kurac. Ja pričam istinu, a oni lažu. Pa što djece mi moje, evo neko ovdje kaže da sam peder, znaš koliko mene boli kurac. Pa ja znam da ja treba guzim. A sad da meni kaže da sam peder, znaš koliko me boli kurac, ja nek viču da sam peder. Pa ja ću. Evo nek objavi djetam da sam peder. Pa znači, bolite se nade što guziš Semira. A bolite što ja znam da si ti Jarane, onaj kako zove, što su u sukobu, to ti je znao i onaj kako zove, već ne znam što ti nije rekao, pozdrav za Pale, pape, kako se zove, je Sarajbek, ljubite fačko,
stan da ga stavim, pošto je ovo ekskluziva, jer a nek si mi Dena to javio, ljubite fačko, nek si mi javio. Evo da ti stavim, nisam imao danas namjeru da ovim degenima ispričam i da završim sa njima. Kapidžić, pa i Kapidžić ti to zna, jebem ti Senade mrtvu majku, i Kapidžić to zna, znaju ti to i u Trojci. Sve znaju, zna to grad, ja to pričao, evo prije Kapidžića, djeteta mi mog, ja pričao, sjećate se, evo samo da nađem koga guzi. Sjećate se? Jebem li ti mater, znaju svi da si narkoman, da ti je srce otišlo od droge, sve se to zna. Zna se da si guzio Lanu i da si biseksualac, evo ovdje su mi dosta ljudi potvrdilo da si tu neku Amelu jebo, sve ću ti naći koga si gore jebo, eto, i to ću naći, za Lanu znam. Kome ti, sad se vi uzbudili, što se guzite, pička ti materna pedofilska. Pedofilu jedan jebem ti mater usta. Čovjek eki Lani, sad Lana, ja ću dovesti svjedoke da si lezbijka, kurvo jedna ti, fol se oglasla, ja, na Instagramu, znaš koliko me boli kurac, Lana, što ti oglasla. Ja imam slike s tobom, ali neću biti bezobrazan da kažem da sam te guzio, jer nisam te guzio. Imam ja slike, evo i sve ovdje, slika s tobom, ali ja nisam lažo. A znam da te Senad guzio, to znam, jer je on to i pričao. Pička ti materna bezobrazna. Pa imam ja slike sa njom, znate, sam i radio intervju, sa njom, prije 3 godine, otprilike 3 godine. A ja mogu to iskoristiti da sam ja lažov i da kažem da sam je guzio. Nisam je guzio, niti sam je napadao, niti što na meni isto djetan frajer, da Bog da poginuo. Isto, Allaha mi. Ma Lana Stanišić, bolan bezeznjakuša, jedna volkio nos, sva od operacije, jeboj babo, i ona fol, a što su se uzjebali, znaš, kad istina pogodi, kako se uzjebu. Meni što god da kažeš, boli me kurac, jer ja rane nisam taj, sad da kažu jedan fačo, peder. Evo, ja sve priznam šta god. Gdje tam? A ja pa travestit, oca mi mrtvog, ali eto, neću da ulazim u to, jebo je babo, jebo, već se bune. Jesi Lana i lezbijka, to se zna. Pa ja, evo uzdu, pa ja, Kjer Alčković na Facebooku proziva presicu. Pa poludli od presice, od istine. Pa jebem li ti Alčkoviću djecu i mrtve, pa ti si, što, naravno da si poludi od presice i svi ste poludli. Gdje god kriminalno povluk, ti si tu, jebem ti mrtve. Ti fol odšao u Jablanicu. Majku ti jebem mrtvu, sve si prevario što postoji. Bjedniče jedan. 60 miliona nema u Jablanici. Gdje god ti dođeš, jebo ti Naser Orić mater, u gustu ti jebo. Ti jebo Naser Orić majku, ja o tim sponama, o tim mrežama, 80 miliona. Ja uporno 2 godine pričam da osvijestim ove ljude, da ne možemo izaći iz začaranog kruga i govorim ljudima. I govorim ljudima da je to mreža napravljena koju dok se ne raskrinka, dok se ne razvali, nema ovdje ništa. Jebem li ti mater usta? Pa ja, Samra, ljubite fačko. Pa dokazat će se ovo se vremenom, ko što sam pričao za Tita i Dinu, za Hadžibajića, za Berula, za ovo, za ono. I ovo će vam doći na red. Doće za pol godine, za godinu, ali će sve ovo doći, pamtite, nemojte zaboravljati, pamtite što vam Pačo kaže. To su bolan, pa normalno da svima smeta presica, kako neće presica smeta, nisam ja i vamo prosijati. Ade, baci jedna ruža, jesmo ispunili spid, nismo ispunili spid, jebem li vam mrtve usta. Fačo priča ovdje, ovo ima cijenu, jebo vas otac mrtvi usta. Ide, Fačko, životom, ide.
Fačo je sve u životu založio za ovo. Sve u životu djecu ne... Pa kako? Pa u stvari nekako. Ovdje to ljudi vide i ovo poštovanje još nije doživljeno. Nikoga nigdje je doživio ko ja. Ja kad izađem na ulice u rangu Tita, u rangu ne... Jer to ljudi vide. Da si ti dao nešto u život, da daješ svoj život, da daješ, neješ para, neješ ovoga. Pa normalno da ljudi cijene, jebem li vam mrtve u usta. Mrtve vam jebem u usta. Mrtve. Naravno da vide. Već moraš se ovako oglasiti kad vidiš, jer imaš ogromnu borbu protiv sistema, protiv svega, protiv najgore narkomafije, protiv ovih zlikovaca i onda, znaš, dovedu ti ovoga Degena koji očito vidi čitav narod, niti ga znaš, niti poznaje, ima i onda on, znaš, nekog traži, znaš, ne bi li ga ja ubio ili nešto, razumiješ, da me sklone. Nećete, vjerujte mi da nećete. Imam ja metoda i za to. Za sve ja imam metodu. Evo ja javno kažem, nek me zovne Senad u emisiju da mu ja ovo sve fino kažem, ljudski jerane. Pa ja, da mu kažem ja istinu, da se suoče ljudi s istinama, da ljudi jednom pogledaju istini u oči, a ne da pričaju po televiziji šarene laže da to ljudi gledaju. Ja kažem istinu, Senade, a reci ti meni istinu. Sve ću ja reći što je, sve djetetam, sve Allahom. Ali ne mrete meni manipulacijom, 14 krivičnih prijava. To kad čovjek gleda, to jest ozbiljne prijave. A znaš koje su krivične prijave? Prijave djetam, pištolj, pucnjava, pištolj. Zna koga pucnjava? Na šiptarčine, na ove zlikovce, narkodilere, narkomafijaši i to. A to nisu meni krivične prijave nikad. Za moj mozak nikad. Jer sam se ja borio i tu su ljudi pogledali. Mi smo se borili za to. Nama je ovo sve dovedeno. Vi su ljudi ubijeni, Ramiz, Rahmetli. Sve zbog ovih stvari, taj, ovaj, onaj. Sve zbog ovih stvari da bi oni mogli divljati. Ti se ratovi vodili prije 15-20 godina. To vam se kune Fačo, u djecu odgovorno tvrdim. Allaha mi, djece mi, zato su poginuli ovi ljudi. Ja sam se borio ko lav da to negdje kažem, da ovako, i iznosio sam to na 60 minuta, i po Slobodnoj Bosni, i po one. Nije moj cilj bio da ja nosam pištolj, da otimam ljudima i da ovo ono. Znaju se moje pucnjave, zna se sve moje. I jeste mi jednom uvalili, jebem li vam djecu drumsko radilište, jer su bile lakše tjelesne što sam ovog jednog Degena upco, pa mi onda mala kazna da me sklone više, gurnuli mi kad 900 maraka motio. Jebem li vam djecu, to ova kurva Dalida Burić, da Bog da ti haram bio, djecu ti jebem, kurvetino jedna. Kurvetno, grbu, nebitno, umro je čovjek, ajde, nosi ga džavu tamo. Jebem li ti majku, 900 maraka, i još došla djece jednog Karkina, to mi Karkin došao i rekao, on me branio, kaže, ja pričao sa njom Faču, kaže, ona zna da ti nisi uzeo pare, kaže, ali mora to sud ima svjedoka. Jebem li vam zakon, jebem li vam djecu u usta, a grbo ta, eto, umro je narkodilerčina, najgore nešto postoje, nije vidio 900 maraka. A eto, tako sam ja prolazio kroz svoj život na najgore što postoji. Ali Allah me dao, ostavio me, evo me, tu sam, da vam jebem djecu, mrtve, da poludite od mene. Evo ja sam sad najpoznatija ličnost što postoji od svih u vas. Najrespektabilnija ličnost, jebem vam djecu, od svih u vas političara, od svega što postoji. Vi kako Allah to uzdigne. Kad hoće Allah da te uzdigne, on te uzdigne. Kad hoće da te spusti, onda te spusti. Mater vam jebem u usta. Jebem li vam familiju u usta, jer iz mene izbija istina, bez ikakvog interesa, bez ičega. Jebem li vam, ajde jebem ti neki zmajevi, jebem ti dijete što te proziva Lana, jebem ti djecu, ti jebem u usta, onu degenerku, ja pričam o svemu ovome, jebo ti Lana materu, pičku, jebem ti devijantnu majku, Degenu. Mišljenje o hordama. Guzlite majku. Guzlite čitava sjeverna tribina majku. To su botovi koji će, ne morate mene skrenuti, bolan. Horde, ne moraš mene skrenuti, ide nastavak, ide sve, ide jebem ti mrtve.
Pa naravno, jer su oni pogođeni ovom gledan sve od 2000 ljudi, konstantno je tu, ne večeras, konstantno u live-u, konstantno, 2800, 2500, 1700, konstantno, tad će ove vamo gleda 20 ljudi, 50, kad mene spomenu, uđe 200 ljudi i 150 im jebe mrtve sve, eto. I oni to vide i to su dnevni slomovi, to su ludla, eto. Što se oglasilo, Boga mi, da sam ja rekao da koliko boli Senade presica, mrtve ti jebem usta. Kako boli presica, a? Gledaš presicu, jel de? Ja Face ne gledam. Moj Senad, ja Face ne gledam, oba dvojim djeci, ovo vidio to što je bilo s ovim, a ti presicu gledaš, mamu ti jebem usta. Ide presica životom. Ide. Čo on poslao Densu, šta ti imaš s Densom, jebem ti mater, ja sam stao na stranu Kapidžića, jebo ti Dens, majku, upičku ti jebavo, jebo sina Densa, ko Bog da. Dens, zato što diraš akademika mater ti usta, jebem, a gradonačelnica ti odrona. To vidjela čitava nacija, pa uzmi jebem ti majku, mrtvu usta, uzmi portale od 2000 komentara, 2000 ti ljudi jebe majku, jebe sve što imaš. Pa to je svak normalan prepoznao tvoju emisiju Degenu 1 na najgorem, najnižem uličarskom nivou Degenčino 1. Tebi smeta Denis, jebol ti Denis, matera, ko Bog da. Usta ti mater jebo. Svima vam Dens smeta. Što će ti Dens smetat, jebem ti mrtve usta. Smeta Dena svima bolan. Dvadeset godina sam imao kad sam bio u ratu. Pa evo nek me zovne, evo djece mi moje, evo nek me zovne. Nek me zovne, da mu sve ovo kažem u lice. Eto. Pa nek službe, bolan, pa evo ovo što ja kažem, službe imaju snimke za njega. Da se praviš budala, mater, ti jebem i ono naš Dens. Pa naravno da sam ja dobio metke u ratu, a ne on, jebem li mu mater. Pa o tome im pričam, glumi velikog patriotu, seljačina, doveo čovjeka koji je rođen u Sarajevu. Bravo Jakove, pozdrav za Beograd, Jakove, ljubite fačko, Dens je jedan od najjačih momaka na Balkanu. Jakove, Dens je dečko koji se borio s Velasquezom, to je istorija MMA, sa Štruveom koji je dobio Miočića, Dens se borio, Štruve satro sa zemljom, 2 runde ga bio najkrvaviji meč. I onda mu ispio, jer Dens tad nije ni trenirao, vjeruj mi Jakove kad Fačo kaže, Dens je ludak, on nije ni trenirao, onda je trenirao kovi, vjeruj mi da bi bio ala John Jones. To je nadprirodno jak čovjek, bolan, nadprirodno. Jedno vidjeli ste kad se ja upalim navečer, ja i Dens se vozamo u 4-5. On ne spava isto, to je energija, to je nešto neviđeno. Onda je trenirao kovi, da Bog da pognu ako se ne bio sa John Jonesom. Šta vam je? Pa evo nek se, evo ovaj što glumi ovaj Sloki, kako se zove kako se zove ne mogu ga ni vrijeđati, dečko onako ima, Rocky, kako se zove, Rocky, Fabian, evo, da im malo Densa u live. Evo, nek dođe Rocky, da ga Denis sa zemljom sravni. Ne da se pobiju, da ga sa zemljom sravni. Eto. Evo, ako se može organizovati taj meč, ako gleda ovdje, ako ima kakvi menadžera, evo ima puno ljudi ovdje, 2200 ljudi. Nikakva zajebancija oba dvojmi djece. Nikakva ništa. Evo, nek dogovori se meč između Rokija, ovoga Fabijana i Densa. Eto. Pošto su ovi bjednici, ova država nakaradna, uzeli napravdi Boga dečku pasoš, evo nek organizuje Zagreb, Sarajevo, gdje god hoće meč, ne da se pobiju, da ga slomi djetan, da ga sa zemljom sastavi Dens. Sa zemljom da ga sastavi, evo ja to odgovorno tvrdim. Ako ne bude ga Dens prebio, ko mačku, ja ću gas presu, evo može li ta opklada?
Djecu ne vidi očima, ću gas presu. Evo, jel pošteno? Evo nek država jedan organizuje da ugase presu. Eto, nek ugase presu na ovaj način. Ja kunem se u Suada svog i Ramza i Nisri. Ugašću presu ako Dens izgubi od Rokija. Ovoga, kako zove ovaj, Mirana. Nikakav ovo mahalski nakav poziv, evo, gleda ovo čitava zemaljska kugla. Ovo će doći do njega, nikako ponižavanje. Dečko, svaka čast, respekt, poštovanje, ima tu. Evo, nek se pobije s Densom i da vidite ko je Dens. Šta vam je bolan čovjek sam bio s Veloskezom. Evo, vidjeli ste zadnji meč na Rumun, ko zemlja jak. Ko zemlja, ubio ga Densko mačku. Dens je nadprirodno jak čovjek. Ide moj Dena, stan da stavi malo Dena. Momenat. Ide Golden Glory, ide MMA. Ide, Dena, ide. Čovjek je rad izmlatio, evo ukucajte tamo Mighty Mo. Eto, da vidite. Ovoga Stošića, ja sam gledao, nisam nikad borio na treningu, Repa ubio u Stošiću, djece me moje, Repa. Čemu pričate vi, bo? Repa, djece me Repa. Ne da ponižavam ni tog Stošića, sve poštovanje prema svima. Ljudi, pričaju o Densu, što pričati o Densu? Dens je stroj, vjerujte vi meni, stroj, pravi stroj. I onda, mjesto da ga država uokviri, znaš, onda dođe ovako, daj mu proces. Evo ja stojim iza ovoga procesa, evo ako postoji kriminal Densov, i tu ću gaziti djecem presicu. Djecu ne vidi očima, odmah ću gaziti u presicu. Odmah, evo sve dajem vam da ugasim presicu, evo ugasim presicu djecem. Jebem li vam mater usta, spletkarite, ko što i ovo spletkarite, sve spletkarite. Ma jači nego što je bio 42 moje godine, on je sad u najjačoj stazi. Ja gledam njegove treninge, nevjerovatna, eksplozivnost, sve što postoji. Čuo ga, ne znam kako se zove onaj prvak u judovu, djetan da imaju snimci. Znaš šta je od njega? Ja mislim da je zlato osvojio, ne znam, gledao sam snimke u judovu, sravnio ga. Dejan Stojnić, Aleksandar. Satoša Iši, jest, bravo Rik Draže, bravo, jest. Pa dobro, ne znam, je lakši, nek se malo udeblja, Denis će malo smršati, jer nek se održi meč. Nije, Majdo, nije. Pa ja mislim da ima, pa ja odmah nek dovedu tog, kako se zove onoga slovenskog, onoga Rokija, evo, Densa, pobjedi Roki, ja odmah presu ugasim iste sekunde i začpim usta. Eto, i država mirna, od mene profiteri, svi su mirni. A ja... Ide. Sutra ću ja, Hadžfejzoviću, opet idete sutra, vjerujte i meni, jebem li ti majku, usta. Evo ovim putem, pozivam Hadžfejzovića, ne treba meni ljudi nikakva reklama, djece mi moje. Nikakav, meni ovaj medij jači od njihovog. Jači. Ali, evo, doći mu ja u studio i da mu ja kažem sve ovo, nek on meni rekne, ja ću njemu. Eto. A ja.
Evo, kaže, prebio je Densi Voju Kana u Beogradu. Ba jes, ubio je svi u Densa, ja ne znam koliki je, ima li Densa u live-u? Ja ne znam koliki je u njega skor, ja mislim da je u Densa 17-2 skor. Ma boss 1921, pa normalno da nema, zato što ću ja reći istinu, Hadži Fejzović, ne može meni falirati, jes kockar, ja kam, jesam kocko, jes guzio, jesam guzio, a da ja kam sad tebi, ja tebi kažem, mamu ti jebem, jer ja ću sve reći što jest. Evo, gledamo te u plijemima, ima li kakve šanse da se uključim uži, Aco, evo još neću dugo. Pa ja, ako ima ovdje puno Slovenaca koji me prate, bez ikakvog vrijeđanja, bez ičega. Evo, Slo, Roki, imaš Denu, Dena je respektabilan ime, veliko u MMA svijetu. Pa ja, oprobaš se tu ono što ti, kako ono kroše. Ja ga pak zamahnem jednu kroše, eto, zamahnem njemu kroše. Eto, zamahnem njemu kroše. I to ti je to. Ide. Boga, evo sad ovo što mi je javio. Kako vas nije stid više bolan da čovjeka dirate, on pravi presice. Šta će on pravi presice bolan? Pa neću ja kod njega doći u radnju pa reći, aju baci moji 10 onih flaša. Čemu bo, ne može ni on oba dvoje mi djece. Ne može ovako da ga ja branim ili da je nešto ovako ako dira nekom u radnju. Ja neću bolan, ne dam nikom da mi uređuje to. Da mi uređuje to. Ne može, evo ovdje imam informacija, nikad te informacije dok ja ne provjerim. Ena jebem ti mater. Evo kaže Reha, Fačo, ja radim u Sloveniji, svi znaju za Densa Stojnića. Evo Reha, ako možeš tamo nekim putem, ima puno ovdje Slovenaca koji gore žive, rade, evo, to mi je Dens rekao, od sam i mrtvog, Allaha mi. Evo 16-3, skoro jedan oduzmi, to je nešto bilo, 16-2, to je nešto bilo oko jedne borbe. Nije ni izgubio. On mi je Dens rekao da hoće djece. Evo, ima Slovenaca ovdje, neko najozbiljnije, znači nikakav ovo nije ono nešto ja sad, hajde, hoće jer hoće da, ako je raspoložen, bujrum. Ne znam, Boga mi Faruka privatno, Mirza Faruka Kapidžića, ne znam Boga me, znam i sve, to njega ne znam. Eto, nek Forgač zove, ko hoće da zove, od Dens je raspoložen, kad god bude tijelo, bujrum. Ako izgubi, ja dođem fino kam, odjavljujem se fino i ugasim presicu i a ova država satanzuje ovoga dečka, znaš, non stop policije, muzika, znaš, non stop, čovjek napravio bolan, čovjek napravio najbolje radnje u gradu, mjesto da ga podrže, da ovo, da ono, znaš, fuj. Ali hvala Bogu rade stranaca ovoga, najsvjetlija strana ovog grada, najsvjetlija, vjerujte me. Jesam ga ja satanzovo, eto, pošto ti pametan, jesam i ja ti objasnio što. Eto, word fact, eto, jesam i s pravom. Jer kogod stane s Elvisom, ja mu jebem, koga pozdravi, ne stane, jebem mu mrtve od Sarajlija, boraca, čovjek koji je rane ubio, čovjek koji je familija ta došla, plaćala ubijstvo, ubili Tajiba, Ramza ubili, majku im jebe mu pičku, djecu im jebe mrtve i dođe neko ko se borio za ovo da pozdravi tog zlikovca, da pozdravi, a kamoli šta drugo. Te bo ljudi, znam ja šta pričam, nisam ja budala. To tako u životu ide.
zato je ovaj grad nakaradan, zato mislim da se ovaj Leka Degnerk ide svađat sa Šiptarom, došao meni. Jebote, babo. Nina, ljubite fačko. Pa naravno, zato se on oglasio, bolan. Pa zato se on oglasio. Pa tako je, Siniša, Lekić da je Mangub ne bi dao na mene riječ, ovak, ko pička obična. Pa naravno, to su te Sarajlije. Znaš, to su te Sarajlice. Ma ja skupljaj pojenama, skuplja karnu, evo sad je spomenuti nikad više u životu, jer ne se spuštam na te nivoje, bolan, to je nivo ispod svih nivoa, bolan. Ema, pozdrav, Tuzlić. Pa ne znam, Tuzlić, Har Zagreć, treba još malo zrelosti treba on još pravi informacija, treba se odvojiti od stranke SDA, znaš. Pričao sam ja sa Zahrećem, mlad je to dečko, ima na koji kurčevit, ima ono, ali za kurčevitost moraš imati istinu, znaš. Nina, ljubite fačko? Ide, Filip, ide. Nisam, kasnije Miksi ide iz stresanja, jel se? Tako, gdje mi je demo? Jel tu, u live-u? Evo, rekao sam u 25. novembru, dan državnosti, Jarane, nikako, fuj, eto, fuj. Ljudi gdje avanzuju pederi, narkomani, narkodileri, a ubijaju se borci, maltiraju, šta imam ja o tom datumu pričati, to nije moj datum, možete li vi shvatiti, ja ne izvodim nikad ništa, ja vam samo govorim kako jest, kome smeta, mrtve mu jebem, to je činjenica, nisam je ja izmislio i to je tako i gotovo. Ide, fačko, ide. Boga mi. Ide Reha, ide Nina. Nina, ljubite fačko? Ma šta će Senad, popuši mi Senad kurac, bola, šta mene boli kurac, nek idu pričat o meni što god hoće. Kad bi ja gledao šta on pričaju o meni, znam ja dobro, znaju ovi ljudi u gradu, dobro, zna svaka sad pričat ovdje, lagat, tad će pričat oni pa. Ne mogu oni, ja 2 godine smeta im ovo bolesno, nemaju šta ispričat. Evo ovako, huškaju ove kerove, eto, to im je sve što mogu. Ne mogu doći reći Fačo ovo, Fačo ono, Fačo ovo. To su mogli prije gdje Fačo nije mogao ni demantovat, ni ništa. Onda narod mislio, jebi ga, onda pucnjava, onda ovo, onda ono, ajde pun kurac, Fača, 100 milijardi se ovdje ukralo, znaš. To su oni radili, sad im je došao Fačo, pa im to sve rekao, što ovi ne smiju zamisliti u kući da šapću, eto. Naravno da lažu, kod da bi ja da imam moral, kod bi ja ovdje izašao pa ovo pričao, pa jeste vi budale bolan. Pa ne bi ja nikad ovdje to izašao i pričao. Rekao bi imaju me tamo u šahu, ja tamo prodao kombi heroina, spida, ovo, ma šuti, Fačo, poklopsu, šuti, nikakva pravda. Fačo je kristalno čist, djece mi moje, kristalno. Što Fačo ne kupuje auto?